hi moxaka na mixeweta kusuka tindhawini ta ku hambanahambana ni muamukela ka Conspicuous Talents TV under the banner of Conspicuous Media. Ndzi tshemba ma hlayisekile masayiti ya corona Va khurikhuri so as Conspicuous Media hi tlangi na genge ni mi swi tekana enhlokweni. Conspicuous Talents TV, home of talent and analysis under the banner of Conspicuous Media, a hi tlangi na genge. Sikomba loko ri genge a hi wona wena. So na Brame ta vulavula hi Tsonga rap, hip hop, maybe nga katsa na Afro pop, mara Tsonga rap na hip hop leswi ya ka focus ka swona. So ya vulavula hi ti problem leti ti nga koho ka Tsonga rap leti khumbaka ti endlaku yi dlina yi hetelela yi twala ingaku a hi le ku kuleni kumbe yi kula hi tiphesente letitsongo kahle. So mina mina ta hi byela ti-problem ta Tsonga rap na hip hop kumbe leswi endlaku yi nga kuli kahle kahle. okay so bra mina ku ya mina ni vona nga ku nga ti inana ntivosa ka 5 ti-problem ta kona. Okay, number 1 nga ku i beef. Okay, mabifana masala mana. Number 2 nga ku i defense, yina defense ta music wa Tsonga beef, defense, ti manager ta vo wesa walawa beef, defense, manager, station kumbe swin'wana na swin'wana swi distributor music wa Tsonga rap. Okay, na vungungundza beef, defense, distribution ya music wa koho na corruption na pollution na hip hop pollution kola ka xiporo. the 5 beef, distribution, defense, pollution, corruption. So etanga i beef. Why beef got problem? Vona ka mina bra mina beef a problem for music. Mara beef i problem ka music wa Tsonga rap or hip hop ka nkarhi wa sweswi. U nga vona nkarhi lowu nga fikaka ya beef se ya laveka i right, mara fa ka nkarhi wa sweswi hleketa ku kahle Tsonga rap or hip hop a yi za yi fika ka a yi za yi tiveka hi za yi tiva hi vanhu vo tala. A swi tiva ku na Mthimbani ku na Xiphoro na vo DNK, mara swi ndlela leyi a yi tivaka va Ben Mayengana Mr Post xiswona. A ni tshembi ku vanhu lava va Tsonga hip hop na rap lama va nga endla event va ku hambi vo hlangana hinkwavo va ku endla event ya Tsonga hip hop na rap ku nga tala ku fana na loko Ben Mayengana u endle event kwini. So va fanele va rhanga va phusha music lowu wa vona kahle kahle u tiva vanhu va tirhisa language ya kahle leyi nga vanhu lavakulu va nga ta kota ku yi twisisa, va yi tirhisa hi ndlela liya. Then va nga sungula ku bifana loko se va swi vona ku ya music se hi woxe wa Tsonga hip hop na rap se yi kurile. For example Mthimbani na Xiphoro lava te na concept ya kahle, image of Tsonga rap yi onhakile. And then so tifani yi onha njhani bra mina? Hina tifane bra mina hi xave hi xave bra mina. Hi xava njhani bra mina hi kha hi tikuma ka hoyozela? Hi nga vula tani okay tasa ni tlhele ka mhaka ya timanejara leti nhlanu la because ku na nkarhi wun'wana swi nga ri Mthimbani tshama humesa CD a ku 10 rand. Ni twa ka ngoma yin'wana ku biya ka before so but a cica a nga ri nga xavisi 10 rand masunguleni mara xavisa 10 rand na DNK u humese album ya Project ya vun'we na Xiphoro yi humesile Ndzulamiso. DNK ka xavisa 100 rand mara vanhu a va xavi kahle kahle. And i mhaka ku Tsonga hip hop na rap ku yingisela hina se hi nga technology nyana ma twisisi ya swi tiva ku ni to download a ni to senda kunene ni to record ni to endla yini. Se vanhu lava va fanele va xava vanhu lava lavakulu mara leswi yimbeleriwaka laha a hi swona leswi vanhu lavakulu va fanele va tiva swona because laha hi le ku beriweni ka ntlhanga wa swi vona. Na loko ku ri target market ya n'wehe a hi vanhu lavakulu ya swi twisisa mi nga va mi ri right. So loko ri target market a hi vanhu lavakulu i vanhu lavatsongo, vanhu lavatsongo va tshama va ri laha online. So why mi nga endli ti-means ta ku mi endla partnership na vo Chunko, Africori, Sony Music? Sony Music loko yi ri na partnership na yoho yi kota ku distributa music wa wena ka ti-online platform hinkwato. Africori same thing, Chunko same thing, mara ku na joining fee. Mara loko ri serious i la music wa endla mali a swi karhati sweswi ku swi endla i nga swi endla. Hambi u nghena sweswi i nga nghena Google yini how to partner with Africori or Chunko nini music u tikuma ri online
online because a swi hangalaki. ende va yimbelela hi swona loko swi teka mali ku ndla mali mara va le ku ndleni And then i vulavule corruption. va vulavula corruption bra ni te ni languta ti-award letiya ta munghana lonene XMA 16 Tsonga Music Award 16. hayi ni hlanganahlangana mavito man'wana laha a ni tsaki so kahle kahle loko ni languta La ku votiwa. mara yi nga vhoti hasi loyi yi nga vhoti hi mhaka ya xivongo Brace Sherman Ntlambi u huma a muti wa vuntlambi But problem ya kwani sukele kwini? Yi tlherisela ka ti-station. Ni twe vula na ku ti-distribution se hlayi na ti-station na music wo tlangiwa kona. Loko wena u fika yi submita nghoma yi nga tlangi ka radio. Mehe ni ka ni submita nghoma yi tlanga. Loko ku nkarhi wa ti-nominations wo hamba wo vhotela hi 20,000 people loko i fanele i nominatiwa. Loko ri music wa wena se tshame yi tlanga ka radio a wu nge nominatiwa. Mi fika ni kuma 10 votes a ku ni fanele ni nominatiwa. Or i ri na 20,000 a mi nge ku nominate because a wu se tshama yi tlanga. Problem yi fika yi va le ka music department wa ti-radio stations leti nga kona. So kahlele ku na vanhu lava decide-aku ku music wa mani wa tlanga wa mani a wu tlanga Loko i ya submita CD va ri ku na review committee a ni tivi ku ti-listening session ta koho ti va koho kumbe njhani. criteria liya ya ku leyi ya tlanga o a yi tlangi yini because tinghoma leta ti tlangaka laha na leyi ku nga tlanga to ka ti nga tlangeki ku na difference yikulu ngopfu bra a va tlangi na difference why va nga loko munhu a submita CD kumbe nghoma va yi tlangisa hina hi ta decide a no ku na ti-platform ta kota ku comment kumbe kota ku vula swin'wana hi swin'wana kwala hina hi ta vula ka nghoma leyi mi nga tlangisa yi khomaka kahle usuku njhani Lexi nga xi twa ka yin'wana ya ti-workshop a ya endle hi Manyangatsi a ni nge vuli vito ra munhu a tiva mara ku te one of the people lava tirhaka ka Munghana Lonene i hlamusele ku loko kha va yingisela first thing first va yingisela language number 1 is right language yi fanele va clean for radio. Number 2 va yingisela quality ya ku yi right mastering everything swi sharp na hi leswi hi nga byeriwa swona swimbirhi. mara loko va tlanga tinghoma ta le handle phela Munghana Lonene ti tlanga tinghoma ta Rick-Ross a tlanga va tlanga language wa Rick-Ross a yi khavi va tshama va review tinghoma letiya to fanele va review ta laha kaya va kota so se yele ya language ta va Rick-Ross ku na radio edit. Loko u fika for example ku na risimu ra Sign Free le phatini khome tiganja khome mahuza for radio edit ti-part tete ti tsemuni a ti kona loko yi tlanga ka radio ni nge khome vo Jezebel yini a ti kona sweswa mara I feel like department le ya music yo there is something wrong there. and phela For example mina a ni nge vuli vito ra artist ni submitini music wa artist online hinkwaswo leswi u nga ta va swi lava hinkwaswo ku va ni va vena certain artist a ku ri project album yo helela hinkwayo ni submitini online na a ni hlamuriwangi nchumu and this person no a teka workshop la endle hi Manyangatsi i te a ngi se tshama a senderiwa email a nga hlamuli ni sendini mina album hinkwayo yo helela a ni kumanga response. so ya kuna problem station And then kuna hip hop pollution la vulavula hip hop pollution ri tirhisa hi ku hi twa xiphoro na hip hop pollution ka hina to overcrowded ka hip hop ku tele ngopfu ka hip hop ku na vanhu lava se na vanhu lava nga na nyiko ya for hip hop ku kota ku rap for mina a va humeli handle rivaleni ku olova ku tele loko namuntlha hi ta twa nghoma yin'wana ku tsakisa se 2 minutes se hi twa tin'wana patwini ti tele na tona ti le ku humeni a ti le ku endleka nchumu se siku ri varisana nghoma liya ya straight se a hi na nene hi nga fosteli a hi ri tshama mi nga endli nchumu u vula ku kumbe wehe fika i ba nghoma brame i ba i hiti mehe ni fika ni ba nghoma a yi hiti na makhelwa ma ba nghoma a yi hiti sound a yi twa kahle kumbe xitarata xa ka hina hinkwaxo xi ba thyaka rere nga ta hi ripili we i be hiti ku ta munhu ke xi namuntlha ku yingisela Tsonga rap a fika a hlangana nghoma ya mina a hlangana ya un'wana before a hlangana na we a hlangana na 10 wa tona to ka ti nga a vheta conclude ku Tsonga rap i dodi. So please a hi tshikeni lava nga na nyiko va tirha a zamini swin'wana hi ri mi nga endli nchumu hi ri mi nga believe ka leswi mi hleketaka ma swi kota
loko ala a tshikene na ma swi vona handle swin'wana na swin'wana vhe ni siku la nena a tlanga rugby na swi vona ku a swi kona ngati so a hi nghenisa swi kota ku so hi ku pfala brame nga va hlamusela hi vaisana a nga va hlamusela ku Brammy lava swi kotaka a va nga yimi va push the likes of what the NK Mtimbani Bushphola Praise the Poison Ugly Raps Young Lee don't believe ku Young Lee fana cinca maendlela ya hunguta nhlamba handla se swa kota ku so yo big nhlamu ta ku tala n'wana nga tiva weza va helele kwini halaka vo afro pop sound ile hambi ni vula so vo rejoinda vo sign free Dimensions Black Myth Mad Black na mumpi wala kona hey na MOP vanhu va lava kahle ka nga ri beka xigaza all the best so in conclusion ku va na laptop ku va na studio xo kota ku recorda a swi vuli ku inqambi i nga producer bela vanhu tibiti i va dumisa ku na makwa beat mi yingisela ku hip hop liya ya va Questa i mani body beat Domin a n'wi tiva body beat a nga yimbeleli so that's another DJ Khaled valava van'wana va tiva u fika handla onha sweswa onha ku so kwala mara tingomeni masitiva vona leya wo body beat a teketela va kota ku yimbelela fika wa yimbelela handla sweswo swa yesa with the best music a va heti ngoma so from mena hembe loko ri hembe swi komba ku emegom chanti so bye bye